قادا جنا آزاد جناو باجار کوبانی ریز و سلاف تماشاوان روداو اف جه قادا جنا آزاد سمبولا سرکفتن کوبانی د شر ترور دایه اف تانکین و قاده هاتنه دانیجی جبرماین رخصتنا داعشنه و سمبولا شکستنا داعش باجار کوبانی دایه هر وها اف پیکر لپاش مجی یه هنرمند زیرک میرایه که لسلیمانی لباشور کردستان هاتیه چکرن و آمده کردن و وکی دیاری و خلات لوی قاده لناف باجار کوبانی هاتیه دانین اوجی سمبولا بشداری جنا کرد شر کوبانی دایه که اوجی شروانن یه پجه بون ام در باسی ساله که نو دبن و دبه 6 سال که نو آوا کردن کوبانی دست پیکریه شر لی بداوی بویه جبو که ام بزانه بن حتی نها پروسه آوا کردن کوبانی گشتیه کر چکه ماسی هنه پلان سال نودا سال 2021 دا چنه اما و مجارد دیبی تک تایبتا لسر اکران روداو جناف باجار کوبانی به کمک بر پرسین روبری خسر و هر واها هن کسایتین پسپور گوتو بیش بکن دست پیکت خوازم میوان خواه بدم ناسین جوی سریده دست پید کم اوجلان عیسو هفسرو که دسته روبری خجهی و جینگه لهرم فرات کوبانی روشن عبدی هفسرو که شردری کوبانی محمد عزیز اند زیار الکتریکه کسی که خودان خبرت و پسپور الکوبانی برای کار کریه نسرین کرنعان هفسروک اوفیس انرژی لهرم فرات کوبانی بصری شیخ برکر اند زیار آوا کرنه لکوبانی اوجی کسی که پسپور و خبرت و لکوبانی ناسکریه کار دکه لوی آلیجی خالیس حاجی عبدالقادر هفسروک روبری آوه لکوبانیه دکتر بختیار مدرس حسین پزیشکی که پسپور نشترگری دا ویجی دوی وار تندرستی دا خودان خبرته دکتر احمد محمود هفسروک دسته تندرستی لهرم فرات کوبانیه پیمان علوش هفسروک دسته پرورده لهرم فرات کوبانیه و ناریمان سلیمان جی جرخستنا برچاو یا جواک سویل میوان منه هون همو خیر هاتن و دی بیته و ام کیف خوش مبشتاریه و خوازم جمع اوجلان عیسو دا دست پی بکم پشتی شر کوبانی یعنی بشه که مزنج کوبانی ویران ببو نهاجی دیار البرچاو که آوا کرنه که برچاو چه بویه خوازم تجمره ببیجی پشتی شر چقاسیش کوبانی ویران ببو و نها هون گشتن کرد و چقاس آوا کریه و پلانه یا آوا کرنه چه بره ودشه بریگیش که هم خیراتنا ود کن و کانال روداو تیوی لکوبانی راستی جی رو کلا برخدانه لکوبانی تی ناس کرن کون خواه یک شاهد و بیاره نبیاره لکوبانی چه بوی که وجی تدا حاضر بون رو خواندن و حدشتی و دید کوبانی بخواه بری که امی ایرش داعش 15 لون 2014 لسر بوج سر کوبانی ده هات جی کوبانی و دمیج خدمت کم ده هاتو بکرن جالی رژیم اسد دا بن سازی او تنبو گلک ماسی دمل آف دا صرف صحی دا الکتریک دا حاوی دا که ماسی لکوبانی پر بون جبوی جی سبب خود چه بود سبب خود کوبانی دهات ناس کردن توایی کرد بون رژیم کی انصاری نجات پرست لهمبری کوبانی دهات مشاندن باجاری کردن جبوی جی کوبانی خدمت نات کردن جالی رژیم دا پیشر پیش بری شر پیش راجی ذاتن رژیم بیجن داعش تروره به ناوی دولت اسلامی که وانجی سر کار خباتا که نظام الکوبانی نکرد وان سر کامل کرد ذاتن ده کوبانی دا دمی ایرش هات توایی تشت هات رو خواندن یعنی کفر سر کفر نما امکان بیجن نه تاخمان نه آف ما نه الکتریک ما حتی هات قد کردن الکوبانی یعنی دوی سیاست که هاتی مشاندن دمی کم دیو سر کامل بو راستیج نه روناهی ما نه آوی و خارن ما ده کوبان دمی ایدی و برخوادانی و چقدر نرخواندن و دستی چه قاسه هاتو بر خواندن تک برنه یعنی ایدی که کار خباتی که پشتی کوبان رزگار و 27 چلادا یعنی دمی که ایدی احساک هات کردن جالی و نو آوا کردن کوبان دا دیتن سدی حشتی کوبانی هاتی رو خواندنه گوری ویجی سدی حشتی هاتی رو خواندنه دملی آلیات تا بگیری حتیش تا بگیری شارداری که نو کجارگ نه که به آوا کرنه احتیاجی پر بو
احتیاجی که هات داین جالی باکوری کردستان و شارداری گشتی باکوری کردستان دا قدامی آلیت خواهش شوندن اندام خواهش شوندن لوی در گل کوبانی و شارداری کوبانی که به هفرا وان شارداری باکور به هفرا کانون و خواندن کوبانی او بکنه پاک بکنه پاکش بکنه کوبانی او تاخین کوهاتنی گرتن مالی که ویرامون حتیشتی کوهاتی شعطاندل برچاو و دا ایدی راون کوبانی جاره کدنی پاکش کردن جاره کدنی ندا آوا کردن لکیلا که نه کارم بیشتر سری چه قصی کوبانی هاتی آوا کردن وی سری حیشتی کوهاتو بو رو خواندن و دیار مزنجی بویا یعنی جبر مستر بویا کوبانی راست نه پشتی که ام کوبانی هات رزگار کردن یا هات پاک کردن پاکش کردن دولت اسلامی داعشه یعنی کوبانی بو کوبانی که دینه یعنی کسی که در بسی کوبانی بو دمی 2014 15 کوبانی دیتنی روز 2020 کوبانی دبینن دبی کوبانی نه آبره او بچات شکرن او به کدا وی ملتی به کدا اندزیارن و اندزیارن و تواهی اندام شارداریان لکوبانی ها چکرن کوبانی امکان بیشتر جاره کنه 165 هاتی چکرنه یعنی تشتی خوی اساسی که بنسازی و هم امریکایی بیچاره صدی هفتیش در بسکری بنسازی و اساسی نه سرعت بنسازی صرف صحی دا بگیری آف دا بگیری بنسازی خواب هاتی چه کرنه دیالی دنیا دا آوا کرنه که مالان دا که دم مالان خواب کسی که امیجن آلکاری دایش بو و مالان یا جبور رفبری خاصر تنبو اعتماد گشتی سر بخوابون ملت بخواب خانی خواب یعنی امکان بیشن بشه ویران بوی تدی 65 هاتی آوا کرن اف بشی 9 هاتی آوا کرنه جی صدی زیادتر بویا یعنی آوا کردن. بله راست نه سدی 65 مگو هاتی آوا کردن یکاون لی رو بروجی یعنی امکانم بیشتر شارداری ما رو بروجی که کدی که ایمگی که مازن دادن تواهی ملت کوبانی باش دبینه و بچاوه یعنی برچاوه جزاته. بله تبحث شارداری انکرم تشنر جم روشن عبدی هفسروک شارداری کوبانی ته الكوباني راست البرشافا کو گل کولان تانا قیر کرن تانا زفت کرن هر وها جیر خانه توری وان تانا شکرن لهناك جهانجي غازن هنا حمو تاخ نهاتنا كرن وحتى انها شقصا كولان شكرنا وشقص جيرخانه صرف صحي شكريه كو امار هنا بيجي بلانا وتشيه از بخيراتنا قناه الرودو دكم راست كاري من ها ولو جلان قلت انه بري کوبانی تهمیشگیری بو امکان بیش کشورش سوری دست بی بو رژیم هم اولور کار شورداری تمامی سکنان بس کار روزانه پاکیزی تنه دکر یعنی بری شهر کوبانی 4 سالان کوبانی پشت شورش روزاواج چی بو کت حصاره یعنی 4 سالان دیسا کار شورداری سکنی بو و پشت را شهر چی بو سر شهر داجی ذاتی گیشکی بازار توی تقریبا سدی حشتی خرابه بود یعنی کاری کشوره داری که هم سال 2015 و 16 تقریبا گیشکی تشتی اسعافی ضروری دهات نکردن و همچی انقاض نف باجر ترحیل دبون چه دبون بس هم شوره داری که کاری کوند ببینه 4 سال نبی کاری دیگه کار بری گیشکی که دست کار بکنه امش ملت دادن یعنی بیوستی ملت چنه تشتی ایشکی ملت توری چه یعنی پیگرگد وی کاری دام دست بید کن برای گیشکی بناسازی باجیر یعنی هنک پرسکری که صرف صحی پر پرسکری که توره مناطق شهر داد انجام بمباران ده خراب هم برای یعنی ناتو بکرن اید هندر باجیر دا پر کابن بو صرف صحی گوهرتن دخواست و بازار فره بو اوجی فره کرن دخواست توسعت خواسته پرسکری که شورداری توره مزن یعنی وا کارا بو بس وا 3-4 سالان دا دوری 40 کیلومتر صرف صحی شورداری باجیر کریه ناف باجاری کوبا ناف باجاری کوبا نیده هنک ای گوهرتن ای کابن کریه 40 کیلومتر اری هنک جی اوه هنک جی کیر کرن اواجی پرسکری که عرض حمو خراب بود انجام شهر دا بناسازی یعنی پرسکری که کوبا نیدین جی هبو اوجی پرسکری که آواله بو لی داماد هاتا باجیر جاری که باران پرد باجیر پر مال بخار خرابت کرن یک جیوا تاخی عملیج قلبه باجیر دا حتی دوچو هنده صحی عقید شهید فراس مال بخار خرابت کردن پروژه که هری مزن شورداری پیرا بود 10 کیلومتر پروژه که آویله چکر اما هی سال به داوی بو سالی چونه دست پیکر هی سال جیب داوی بو و پرسکری که لیجی هاته چرا سر کردن یعنی هم بیزن وقتی که بنعاد بناسازی چه بود دورا مری هم هنگا
اما زفته و چیکرنی ریان دو بفکرن و شونی هانه کم دی ورقص کیلومتر هاتی چیکرنه کی خراب جیده بگیش کی جنوا سر راست کرنه دو خوازه هی سال تانه بو روشن خانجبو خلق تماشا دکه دنره يعني او كسي بر بحث الزفتات دكن يعني بلانك الجموا هي شردريه كون كولانك الكوبن النهي حمو زفت بكن يعني هيدي ذاتي يعني ارمان جامعه خدمته قال يعني هي سال ما بريگی که بناسازی باجیر گیش کی جیل اوودا ام تنسیق با اوور جد کن هنه کی کهربا جی کاری خو بنارده ده و هنه کی شورداری جی اگر وگی بقدن دروجی و ببیا مثلا هی سال تنه 56 کیلومتر راه تسویه بونه هاتنا غير چیکرن نه بس شكرا بقای هم دی چانغل فیدانه و بقای مقلعانه 56 کیلومتر هاتی چیکرنه 19 گند بو شورداری ما دو گریدای نه اداری ما دو هر يعني ريوان جهات نتشكرن نزفت نبنا بس تسويه بنا حاضر بنا يعني امكانهم بيجن فرسكري كي جندان ايريان سدي نود هاتي چهار سر کرنا بس زفت مايره هاتنا چهار کرنا بس ان شاء الله سالي تجي درفت چه به ور زفت کرن جي هم گوري درفت اونجي يعني هم خوازن این بکن اما ورن جمت بو سالت کوچ پلانه ویم چنا جم اند زیار محمد عزیز کو کس کی خدان خبرته پس پورا دمت کرنه تورن الکتریکی دا پشتی شر کوبانی گلک تور کهرباء زیان دیده بو هر وها کهرباش بنداوانته یعنی روشی آنا نرخواندن تجیره چیه بشکل کی درست برنگی کی درست کار دبه اف تورن الکتریکی تن مت کردن لگندان نرخواندن تا چیه و که مسیل که دارینه مصدم و گیا خوشبه وقتی پشتی شهر داعش که الکتریک شبکه تشتک لکوبانی لگند کوبانی جی نما یعنی الکتریک تنبو عالم گید شبرشی دا بو و پشتی داعش باجر درخستن دست وان صاحبن و جهدی و خورت اید کهربه دا و ای پی رابوی پر زو گیاندن و شبکه باجر جی قانون نبین یعنی صده او بس نها تمامی حاجت ملت و روشی سوریه نه بازار توری بین ای پیشی کداری الکتریک دا تمام کوبانی یعنی در روشی سوریه دا و دوا روشی نه دا بس کیماسی پرن نج یعنی کهرباء دانه حسبی طاقاتانه نه مثلا کهرباء ما پر ضعیف تشته دادن آره صدا میوه چنه کهرباء صدا میوه که خط ما راناکه یعنی کهرباء جوه داره دا حتی دیگه ما ناگه چل گرگ 66 خط ما 66 کرده های کوورگی گرگ یعنی کیمانی 60 به مثلا زیدی پنجه ناگه بداره وقتش تاجی ضعیف بونه نه کهرباء ای باجر ای گندان گی ضعیفه دبه چه ورش چرا سر کرنا دبه چرا سر کرنا خو گرگ ج مفرق سرنی وردا محطه که مزن چه به 3 وره 66 ور بلابه بهل چربه دا بهل ناحیه قنه دا بهل باجر دا کو باجر کو کهرباء دورغه ببه و چغه شبکه جی خانه شبکه تو چت کی جی ضعیفونه کهرباء و ج او جدا خراب ده یعنی بر خانه دن و او گرگ ای کشته خواستن ج بنا او گو ای سر او کهرباء گرگ باجر مسئله ساعتا تشمشتی وانی ضابط بکن لانه کهرباء پر بوشش داره عالم پر نه مثلا گل گی مازوت آخواه گی سخانا بیدخینن مازوت دانه گیانه چرا سخانا بیدخینن تما بکیماییه پره قیمت خواکیه من ساعتا خواهتنه واجی لگندان ها بلاشه پرا موتور دانه سره پرا سخانه خواه سر خینه آوه خزانه خواه سخانه کرنه که واتشتا گونه باش او هشمندی ملت گریدایی اف کاری که رهبری خو سر دکه لگوری پیوان پیشه‌ای این میهنینه درست کار دکنه سرخطه که درسته درست کار دکنه نمگو کادری ناید کهرباء داجی به شب رو ناسکنه نیوی شوه خط قطبه نیوی شوه تبی هاوی خودگی نه کی چید که نایل نبریان بینا وقت بری و احداثانه و بری به وقت حکومت دا پر جارا وقت حکومت کهرباء قطب بود چوی دهاتی کسی که نه هر کلانه که کربچی خواهد تلفنی که 2 دقیقه دوی وارد شده کهرباء تا چه بکی باش اما بچن جم نسرین کنعان نسرین خان جاوی خلکی لوی کهرباء قطبه لسر ودنگ دگه خلق بیجه او پرسکری که جاران در کون جبر چنه و حتی نها پشتی شر داعشه
يعني أصل كهرباء الكوبان الشاوية تورين و تل محمد عزيز جواداري كرواتي بنيان قلت السوداء جي ور بقري برسبة بدي امجي دسبيكي بخيراتنا ودكن وام سباستك جبور درفته نها وكاك ومش حركة زانن كوباني ما بيجن شركة مزرعة دربس بو يك جي زرار دي شبكة كهرباء سركبون اللي نها بيشتي ام بيجن 5 سال خباطة إدي امكان بيجن كهرباء هرم مفرطة ان كهرباء كوباني جيشتي اصلي كي باشا ام بيجن زور باشا لا جيشتي اصلي كي باشا شما اجبركو إدي الكوباني والجندوارن كوباني حركس إدي بالكتريك بيه تمال بالكتريك نمايه تبي مالي نو آواد بنا مالي هانا جندن كبار كهرباء نجيش نيكيه آواد بنا شخا بلكي خبطة كهرباء جالك آليات جالك درفت المازنجرة جرجن بلكي وتشتن هانا كوج كهرباء جرجن جهة دولتي جرجن حتى كوتين قطعين خاتين ونها بارشة وجرجن ترانس تشتي مازن وشكرتين كيجان شو دست أم بيجن كهرباء أم الجوري مراحل أم دسبيكي أم دشغلين هذا دسبيكي ده خطة ما 66 هبو ما الصيانة نخلص خطي خو 66 كرن بشرة أم هاتن محطات نخلص صيانات كرن بشرة مرحلة سيا شبكة هندر باجارة دابون بشتي كوفا أم ببيجن مرحلة يكي قديا كو شبكة من عام جشتي كو تشيبون إدين أم مرحلة دنيا تفاصيل دنيا كاتن كو أم قاربن كهرباء هندر كولاني كوبوني دا تشيبكن نها صيانة نكوهاتي تشيكريت خطوطي عام دا بلكي منها جارنا كهرباء الكوبوني قدبت بخطة 66 مباشرة عند بيتسا خطة 66 قطبو نها شما خطة 66 جحدي خدر كاتية نها كهرباء ما يكسر ام الكوباني اعتمادي خدنا لسر كوباني ام اعتمادي خدنا سر باراجين اوفي يعني الوقت مناطق دني امبير تنانا سد بندابه تشرين ام اعتمادي خدنا لسر كهرباء كوباني جورا السر دركي جارنا كوكي ماسي تشيد بيت تنسيق ما بيني ون سدود دين ده هنا كهرباء جو دركي كاشتبه لاما امبيرات تنانا محطات حراريه تنانا اعتمادي ما تنل سر منسوبي اوفي كو اوفها بتنا باعتمادي ما السر نهجبو خطا 66 بيرزغيري كما يكي ام بيجن كو جسد درت كيفت ديجي كوبوني طولي خطايا نهال في دركيجي بلكي ودمكو بري محطة كوبوني تشيبيا جبو هريما كتوچك تشيكرنا كوبوني ام بيجن عدد مالا محدود بو لأما بيشتي شورشة بقاس ملات كاتيكيا توسعتي دا تشيبيا يعني امكان بيجن شارطاقي ملات كاتي كوبونيا جبو في تشتيجي ايدي خطوطي ما تحمل راكن يعني او خطة 66 كو باري خوي تبك وطولي خوي زيدا بينام بيجن خطة 66 لأما صدق حتى كوبوني ديجي حفتي كيلومتري يعني معناتها زياده تشيبو دو در كده ضعف كهرباء تشيدوي جبو في تشتي برسيري كما يك ده خطا 66 دايا ام نو جبو سر دبا شو بو غرقه جبو خطا 66 ما بروجي ما هي نهضوا صار مي بيش دا مخطط دانية دراسته كو امكانه بن محطه ك 230 ما بين كوباني وسيرينا دا شي بكنا فينيزي كوباني بيا دما كوفا محطات شي ب 230 ايدي كوباني برسغريكي كهرباء ضعيف خلاص تبي اجبر كونها ام تشوج ملات رشارح دكنا عند بيجن كهرباء جسدده دقي ما ضعيفه يعني ملاد الجوري زانبون كهرباء زياده بكن او طولي خطاج ما راناكن لامد صار ده حزور بيستويا كاندا نها مشون حاضر كريا بروجي وجي ما دس بكريا وموازنه جيرتي حاضر باش نهار روجاج من چند ساعات كهرباء حكومات خلكه انها النما قلت ام الجوري منسوبي اوفدنيكي ام نهار حيجدا ساعتان كهرباء ددن اما با حيجدا ساعتان جي ديسا جي جريدي منسوبي اوفنها دمكو ام دبيجن ام دروشه سياسي را دربس بنا روشه كشرا دربس بنا راستني هين باروشه بردوام الجامعه نها دوله تركي ام بيجن فتره اوفر سر ما قدك قطبنا اوفي هنا مستمر السد نها امج مخزوني سدودان سدي تشرين اي اوفي ام كهرباء ددنا يعني كو ام ساعات دانزي شافدا حتى ساعات شاشي سبه كهرباء لسر قدوار كوباني قطع جبو في تشتيجي جريداي منسوبي اوفيك وهنيكي تدادكن هري ونش خلكي دستين اوج سر خلكي جرانا ونش قاسي دستين بساعات فاكريه كهرباء انها الجندان فاكريه
والكوباني جي امبير خوجي تشتكي رمزينا امبير بدسدي يعني ما هدي جي دست 2000 كاغات كم دولار كم دولار كي صار ملات نت تشتكي برمازنا لاما نا برسغيري كما يدني بيشتي خطا 66 كو ام حتى خد شي بكن مساله ساعتنا نها بلكي حركاز دبيجي ساعات كوباني دتنا راستني ملات هدريكي قالكي ما زند بي او سيميجي كو ام ساده دارت خنتينين الملات بلاد كان بلكي كو ساعتي ما تشيبه بيجي 15 ميجي مهرن لا اجبركو خطوط الجندان باكريا والكوباني جي ساعتنا ندروش الشرد حمي ساعات هاتنا ويران كرنا بروجرام هي لسر اسي باكور وجولاتي سوري نتن لسر اس هري مفرطي ان الكوباني الباكور وجولاتي سوري فيت ساعات الحمو وجارة كدني المناطق دني ورنا نوكرنا والكوباني جي في ورنا كلگی باشه وقتی ملت گوازن جان دکید به کاربه که ما هونج گوازن جان دکند به هدر دکن بوش کاربه دن بچن جم اندازیار بصری شیخ برکل اندازیار آوا کرنه تباشه که مازن ج کوبانه تخطیط کریه پلان کریه آوا کریه پشتی شر داعش دوی پروسه نو آوا کرنه کوبانه دا لگوری خبرت تا کار بریکو پیک دوی دست پیک خلق نرازی بو گل کولان هاتن وکرن یک جی افجه بو جنازه داعش لیبون وقت هاتا فكرن اعتراض قال لك يبو لسر بنجها كالراس ودرست تا فكرنا كوباني طبعا جي زانن جاري كوباني بري شرنجي بو سدي شيس حفتي بلكي قرابو اري نهاجي طبعا ليه دبي بلكي بخشك ليه دبي لنوك مرد خازه بنية تحتية وقت او جي صحة او مكتب او وانا هين كامل باجر دا اللي كرني دبيجي نسبة البناء تيدا از دبينم كامل يعني سادي بيست على اساس بردن ايدي اواجي تحقيق نابه از ومديد كم هذه بلكي فياج تحقيق ببي بلكي هين زيادة ترجي ببي بارك باجر دا تننا حدائق بري طبعا ليبونا ننها كيفن ليبويا دبي بدائل جيرا هبن قسمكي كولان فرابون اوجي تيدا ايكو لغيبو طبعا يك لغ شاش بو نارين مدا اوجي شاش بو لتش كاركي باش دبي د كوباني دا اوا كرنه دا برجلي دبي ادبي واي ايكو نلي دبي نسبه البناء تحقق بكن بيتر ووضع الصحي بيتر ومكتبتي دابن رياض الاطفال بك وتشبه دوان دا از ملاحظات كم كما ياخذ ورده هنا شوارع ما ام كولان كده ايه بري تنجن ادي فاي كنا ببن غريك فرق شيء كرنا راس فرنا بس اللي كرن سدي بيست هندكه وسدي بيست تمام نبو يعني شنو يكو بري حريكي 3 متر 4 متر مالك بو او 4 متر بو سه مالان سه محضران حريكي تقريبا سادي نود وناه وسادي نود تيدا ليد طبعا واجي ادبم يعني السباده نامين دارك باجير دا نامين صغيري اورتي باجاران اري توسع سر وي بلان حكومه سوريا سر وي مخططات دمشق لريفبريه خسر جوهرتي ابديت كريه تحديث كريه السر برد دمشقيه جي كولاني ان او هاتا جوهرتن او خشبو يعني او كولاني خاف فرنا بس من أو مخططة منادية عجب حدائق خا وجيت مكتب ولا صحي ولا شيء أو جي تماما بس أزانم كولاني خايف فرنا أري أو باجاري كنا شيبي وكيدي أم لسر حكوماته بري أم دمشق أري بالنسبة لرجال مخالفات شوية دمك وقت حكومات السورية يعني خلق دخوازات ليكا ششي ويبا براها بون برتيلها بون يعني نهار رجريل بر مخالفات شقواستون ده جمرة انها مخالفات بلكي حرد دريده والحرد جي الا يك مخالفات انا بس براني مخالفات تنا انها مخالفات بركي يعني بين سكوات وحذر كوات اداره نوبه نامشي كنتشنا هنا فقيره كي بلكي فيرا الي كارد بن بشكل عام حتى انا باسم او مخالفه زياده مازن هنا وهنا جي برا محدودا مره اري روش باشا قلت بيجي اري ازوار تشمع جم خالصة حاجي عبد القادر هف سروكا ريفبرية آفل كوباني خالصة خواند خادم تب بحث طورين آفل بكي يعني آف بو خلقه قلقي جرينجا بيوستيا خلقه بيه ادي حمو تشتهاتية شاكرن او طورين كو خربونه دما شر داعش دا ادي تمام حرتش ناف باجير طورا آفل بن عرضه
زاتن ابجي خيراتنا ردو دكن كلا برخدان الكوباني وام دكمن سال كانو بهيفي ما وصلوا نيجي بسياقان ارامي واشاتي السر ملتي مره درباس به وكو كون زانن مثلا زانن علي خدمي پر هاتا وكرن يعني هاتا شعطاندن ياك جي مثلا او خاطي اوفي ام بي شبكه اوفي دبني عرضه كشكي هات شعطاندن و او نمو انك اوفاب ملتك لبشتي ام بين بقراندنا ما الكوباني راسي كاركي برد خاص كو حتى نيكو او شبكه بين عرضه ورا تشكرن كو او اوف بملتك جبو في تشيجي راسي ام بين اوفي بخوا راسي كاركي بري مازنكر يعني امكان بد سالا اي سال دا سال 10000 دا 11000 مترو آف هاتا وكرن توسع الشبكة. أو كيفنك خرابة بوي وشكرن لو هناك النوجي دريش كرنا. أهم كيفن هات شعطادن يعني بخوا زون شعطادن بنا تحتي مثلا بر هات شكرن يعني ترح دندر وش شبكة أفيدا مثلا النمو. المهم اللي كرني عم بين شكرني شبكات بني أفيدا بني عرضه هات شكرن زيادتر فيرجي عم بين 11000 متر وهات فركرن. يعني او الملات يعني حطاني ام كانوا بيجن سدي حشتي يعني برسكري كما اوفي هاتي او كان هاتي شارع سري كنا لا ام كانوا بزياده تيريفر ام بين هذا كنا اوفي برت تشيكرن جبو شرا تشيكرن جبر او الشبكه ما بين عرضه هاتي شعطودنا يعني ترح دندروي او دندروي شبكه ده نمو لهم تن الكوباني تاني كوري ما تنوي يعني ام دركات المسألة جنداجي جندواري كوباني اوجي مسألة تيدا فركرني اوفي شبكة اوفي واتا تشيكرن يعني ام كانن جندي اخوي شرقي جندي اخوي غربي جندي اخوي قلبه مسألة اوجي فركرني توسع كرني اي اوفي اي شبكة تيدا واتا تشيكرن قال لك جندي ما هنا كوباني مسألة هيرو اوجي اوفي بدخل شتا يعني ام بين كوري اوفي روسي كوري كي مازنبو كوري كي باشه نهاد بيجن روجك اوفي روجك الكوبانه تنجبو بيت شهر ساعتان تنه برسكريك الكورالفر نها برسكريك بين غزارات يعني كسريكو او المحطه ماكو ام بين خطي كواتي كوباني وشغل مسألة غزارات اوفي كما يعني تشكرني ويش اوي ومحطنا جنسبوك شكرا مثلا بين وشغل خطي رئيسي واتش بنجا حزر روتي اما انها امكانه ب عدد سكاني كوباني بربيا يعني اوي هناك حملوك او خطا حملوك مثلا روجانا 24 ساعه بردي بو بتشجي ديسا بملتي ما ناك يعني اوبجي كم نوبي ام بين روجا كم برنا بوجير روجا كي تشلا حشتو غوزن جوي هذا كرناش بود دنگي واري خلق جبردام غوزن جوات كتشتك ديبنن بدنگ نامينن خلق شو هذا دك بو چه هذا دكن كارا اوفي راسي هذا كرن تشكر يعني وكو ام بين ام تشكرنا كان نودونا يعني فرختين ام بين ملات بي اوفي مثلا خاطبرنا ام بين ملات فرها مثلا اوفي خساره درجه و بحسين اوكي ملات دركافي مثلا بي موكني اخو عربي اخو مثلا اوفي حنفي مثلا بي دشون يعني و قيمته بر مثلا نوديكي ديسون هم هذا الكرنج اولي ملات يجتي شكرن بين فرملاتي مثلا عرض خوشي دا يصير يعني زراعه بينه اولي باشه خودم بسكتم بتمنات تاخلنا باجاري كوبانه مانه بي اوفن هين اوف جوان رناتي دريش كر نداي وانا اوف نعم قلت سدي حشتي يعني شخوا اوفاتي تشكرنا يعني لا ام بي حشت 1000 متر تند كوبان نده هاتا وكدي بيستانا كرن مانه او بيستانا ام بين اولي ما يهوني شهيد كوا بين اوف نورك ور كده بلندويه كزيده هي شخوج مشروع مشبيره مثلا جبوان طيبات هي بين بوطن الشرقي بوطن غربي او نجم مثلا اوف زايف دايكي لديسا ما تقدر تشكر حزار ونسدو 6 متر مثلا ندير بوطن الشرقي لما تقدر فركرني اوفيتي تشكريا لا هي في ماكو صالي هي صار ام بين محطه ماكو ام غزارتي اوفي مثلا تدا برببه و سدي بس مانا او و بيستناجي ذاتن و اوف هري وش خلقات السنين
خلق وانا تحمل دكي وبرام بدا ما هاد السنين عدادة شو برانش خلق شخوا ام بين اوفا وكهرباء بتشكي رمزيه يعني مثلا سمبوليكية. يعني هناك سرعه دودنا هناك مثلا ام بين اوف قطعي تشكرن يعني فوتوري وان يعني نو يعني دم هون دربك ام بين الدوري اوفا يعني حزوره حيسدا او كم دولار تهريب دي اوفا ده او تشكي دينا مثلا يعني او مثلا كدينا تي تشكر التصريف والتهريب وخط دزينه او دبي مخالفه او دبي تشكدين لهم اوف خد هندر كوباني دا حتى هو برمزيتي او كرنتي سوندن اوفا خو اللي بريتي سوندن باشه اما درباسی واره تندرستی بن او جواره کی گله کی گرینگ بجیانا خلقه یا روزانه دا گریدایه به تایبتیت و دما بلابونه ویروس کرونا دا امچنا جم دکتور بختیار مدرس حسین دکتور نرخاندن تا ج روش تندرستی کوبانی را پشتی شرح حتی نها تشاو دبینی اف پروسه باش برای ود شخص خدمتگزاری تندرستی باش الکوبانی بله سلام و ریز بو تلویزیون و بخیرات نوات کن لباجار کوبانی ام خوشک کوبانی برخادر و سپاس تایبت جناب ورا لسر و بابتا گرینگو دیبتا تایبت سپاس وکو هاوکار مجی اسازین دیتر هانین زمان من وکو او شخرابر یعنی روشا کوبانی به دم سال و ده سیزونا دا گریدن دم سالا بری شر و آب شر آره و گوه روشا تندرستی یعنی جدای هر وکو برکی گوتنین پیشه جهنه جواکه که باش به تندرستی که باش پرسگریکن کوبانین تندرستی دیروکینه آره کوبانی هاتیه حرماندن هاتیه يعني حمتش لي وارد تندرسي دا شتش لي بسازيه تندرسي دا غريداي كيم بونهين دو وقت رژیم دا 10 سال بوريدا كو وقت لگندوارن سوري بتواهي نخوشخانه دولت هبون لكوبانين نخوشخانه تنبو تاني خستخانه كسور هبو مدگو اوجي لاستكي بري بسيطي بانال اوليكاريا ملتك فرسكريكن انا اي روجانا ودبي ورن كرن كيماسي دي وريده چنه پرسگریک گلکن یعنی تدی پرسگریکا تندرستی و درکتنا کرونا درکت هزین ناف دولتی مات مایمان نکاربون چاره سر بکرنا پرسگریکا واکسینه و پرسگریکا پروفیلاکتیک و وقایت ج کرونا نمازه عمل ولاتکی روخای عمل ولاتکی 10 سال دشر دا و دور پیش کرنه دا وک کوبانی وک روجاوا بتواهی یعنی كماسي هلبت جلكن يعني بربرسيارين تندرستي جلفرن يعني كوبان الفير كي حوجه بدرجه كمين بنخوشخانه كدولته مزن لأجد وجم نابم كود نخوشخانه تنانه چه نخوشخانه و سازي و آواهين كل في ولاتي هنا اي كود كفنا خدمات تندرستي نل آستا بيوستن اي كود في ملتي گرگه كوباني وكو هارين زمانجي بيتري 500,000 انسان لكوباني ولگندوارن و وگاوه دیجه یعنی چاوکو حوجه به الکتریکه و با آوه و به اندیزیاریه و با آوا کرنه حوجه یکمین به تندرستی جه یعنی از برکی د اکران وراج یعنی بانک بکو دنگ بگیجی جی دکتور احمد نخوشخانه که مزن لگور دست کفتین که دست مده های وگاوه ام بشوه دولتینه یعنی دبی بودجه که خاص تایبت ج تندرستی رو وره و خواندن دبی نخوشخانه که مزن او پرسگریکن دنیا دبرا یعنی پرسن تکنولوژی نه او جل حمود دنیا یکو ادای رهبری خاصر دسته تندرستی تجی رازی که ماسی خوشنه دکتور باته گهداریش براستی جس پاسیه یعنی کوبانی هرمای برکی یکی جی کوته د تندرستی به نرخ بلاش یعنی امنها نخوشخانه کوبانی کار دکن روزانه بیتری دست انسان پیشوازی دکن بلاش درمان وانج هر وها بیتری از وکو سپور برین سازی و نشتگری یعنی ام بیتری چل عملیاتی دکن نابین عملیات سار و ایس عافیه عاجل به اون پرانش خلق ناستی درمان وانج ام معاش خوش دسته تندرستی دستینن و يعني ام بين نلوي استي جرج وكوز بزيش كنا هران كيم تدنا يعني كيمن ل باش يعني امجي تقدير دكنكو ام ولات جدرو خايده دجينا وهروا امجي جزاري في ولاتينا امجي فيج فاك او نخوشخانه بحث واد كي ونشترگريان وش خلقات كم بلاش ورهبري معاش ود و تيرا خلقات كي
والله يعني پیشکش کرد گوری هجمار خلکه يعني الجوري هجمه از نه که وقت من بحث نخوشخانه که مازن کرد از دبینم کو کمه نه الجوري 500,000 انسان 9 مليون انسان دبي تشتاقي دنجي بيجم خنجي نشترجري ونخوشخانه كوباني يعني نخوشخانه ايكور اكو انا الجماهير زاينه و يعني ام بين ولاده وكود بيجن او جيب اواكي خبخش اواكي ب بلاش اوج خدمات في ملاتيت كي واز تخمين دكم روجانا 20 عمليات سيزاري قيصري كودكن وبيتري س وحاله ولاده جبلي ويهوي بركي دكتور احمد جلفرا وين الزمان كو تشانسز يعني لاستي مستوصفاتن لاستن لجندن يعني روشه تندرستي بتفاهيم من الاستا بيوستا لنا خرابش بله اما بشر جام دكتور احمد محمود اوجي هفسروك دستای تندرستی لهرم فرات کوبانیه دکتر روشی وچاویه دما شردا گلک نخوشخانه تایبتی نخوشخانه که گرینگ هبول کوبانیان اجتماعی مشفى وطني جارك داعش كاتيكي هاتا تكبرن و پشرا تنخوشخانه نو آواکرن پلانا و هيا ونشبكن حتى نار ببريه خسرت في وليده چه پیشکش کریه شردا حتى رو جيرو ذاتا دكتور بختياراني سر زمان وقت الشردا مستوصفه که کوبانی تاني هبول فيدر که نا هيرو سه مستشفى ريفابري هنا دانزا مستوصفن جي سه 24 ساعت آن الگند کوبانی جي سه مرکز دو کوبانی دانه یک 24 ساعت آیا سال نزدیکی 300,000 انسان تیرا در باس بید راپورا می 10,020 دا 10,600 عملیات هاتی کرنه پروژه مجی هنج بو کو ام نخوشخانه که لیکن سال چونی و داکت تنفیذ له هم شر گریس پی و سر کانه هیچ بسکنه او یا سال چونی کو ما تقدیم کر که پیک باتا شر دست پیکت پروژه مگی ساکنین او تیبینین دکتور بختیار گوتی یعنی حوجداری با آواکرن نخوشخانه یان هنه فرح کرنه یا بیجن زمین تندرستی پلان و چیه؟ رو باشتر بکن خدمت پلان من ها و نخوشخانه که مزن عمل کوبانی لیکن جبر کو ایمه مزن هلوشیا گناه شر داعش دا و پنج مستوصف الديني عمل جندي كون صار قصدي هريمه طبعا از شوري كما حتى جريس بيجي پنج مستوصف الدفا كان جور بيوستين ها جرق بروجي ماش بنجا كخونه را هي بنجا كخونه مركزي الفدر كي هبك واحتياجي منطقه جبو شرج بو بريندار جبو خونه جرق دبي عملياته اما استنجا كي دبينن واستنجي مدهالي كادر الطبي ده هي مرضى ميكي من اختصاصنا هنا البومتنا بين اختصاصي عصبيه ايمه عظميه هندك انت تختار ونكونش در وضعونن ام حاول دكن نين باشش بو كورونا وشكري حتى انها خلق دي مجول كريه حتى كورونا الدنيا بلاويه دهري مفرات هذا حتى انها ما سي مركز او ما ذاكرن جي ضد شغلا هين بيوستي سيسيون نابيه مركزك استجابه سريعه اسعاف اخوه امبولانس اخوانا اللي هم دورغب كار نياني نجبركو سيستم وايه لازم 4 رقم صار بلا دبن كملات نافندي تليفون كي او رقمات توجيه بك و مركزه ملات تليفون و رقمات ناك يعني ودمركز ما اساسي يدق يدا در كي 100 تختيمه حاضره جهاز 14 منفسه ما در كي دانه وزات مخبر اشعاعي كامل دو در كده نا واکسین دنیا بلاف دبی دست پی بویا کنجی داخواست کنج کوبانی را رهبری خاصر لسر آست باکور رجلات سوری افلانا هيا لهون هين بيت مجول نابن ذاتنا افلانا هي دسته ما باکور رجلات سوری ام بمنظمه الصحه العالميه را تواصل دكاك وبلكي كونه او نوم توريد بكن ون فدر كي يعني ام بلاكن الملات اما بچه جمع پیمان علوش هفسروکا دسته پرورده لهرم کوبانی فرات آن پیمان خواند دما شردا هنک دبستان کوبانی بیکجاری هاتن رو خواندن گلک آجی زیان دیتن پشتی شر رهبری خاصر او دبستانانا چه قصه چا کرنه هنک نو آوا کرنه چه خدمت پیشکش کرد وی واری آوا کرنه دا اش بخیر هاتن آوا دکن لکلا برخدانه لواری پکروانان ذاتن دا باکور وشلات سوری اوجی بشک سوریه شر سوری داجی شورش سوری داجی گاوه که پیروز آوت باکور وشلات سوری و بردل هری گراندان ذاتن دا آلیه امشم هزار شهید هزار غازی هنه آلیه دن داجی گلک زیان مادی هاتن کرن
تایبەت لە ناو باژارê Kobanî da nava ziyanê madî da jê dibistan bûn jê derdora 25 dibistan bi giştî hatin rûxandin çi oçaxê lê xist çi jî aliyê çetayên Daeş da hatin teqandin yani bi giştî çûn bi sedan dibistan hatin wêrankirin hem hatin şewitandin hem hatin wêrankirin bi aliyekî nisbî em bêjin lê piştî avakirina bajarê Kobanî êdî dest bi gaveke nû dest bi lêkirinê bû rêveberiya xweser jî li gor îmkan û derfetê xwe hewl da got êdî dibistan vegerin zatinêhatî hatine rûxandin rêveberiya xweser çi ava kir nihal taybet li bajarê Kobanî em bêjin me got di dibistanên mezin got sê para şagirtên xandekarên amadehî fayda jê didîm lê perwerde dibûn ew bi giştî hatin rûxandin careke din di dibistan hatin lêkirin ji aliyê rêveberiya xweser da ji nû da hatin lêkirin yek êdî dawî bûye û xandekar lê perwerde xwe dibîne êdin jî hîn mehek didîdin û êdî dawî bibe û gelek dibistan jî li navçeyan hane hatibûne rûxandin bi giştî ew jî êdî ji nû va têne lêkirine baş kadrî wê jî temama têra wetke piştî şer piştî komkujîl Kobanê çêbû yani gelek mamoste û kadrî îdwarî perwerde û xwendanê de tedrîsî derketin derva ve werî da astengî we hene spor hene têrê dikin ku dibistanan helbet wê hinekî kêmasî derkeve jî ji ber got ji tîpan de hat dest pêkirin û hîro jî di asta zanîgeh û peymangehan de ye hinekî divî alî da destpêkê me got dibistan jî hatibûne rûxandin yani cihê sereke çawa şagirt ra xandekar em bêjin zarok ra nan û av pêwîst e cihê perwerdê jî pêwîst e ew jî dibistan e kêmasî hinekî divî alî da derketin ji ber got dibistan tune bûn cihê lê perwerde bibin û aliyê mamostan da jî zatin de destpêkê me got me dest pê kir hinekî kêmasî hebûn ji ber got vê dawî da êdî xandekarê me zêde dibine ê ji başûrê Kurdistanê ji vedgerin ê ji Tirkiyê ji vedgerine hinekî kêmasî mamosta me re derket lê piştî vê demê dawî me kanibû hêjmareke mamosteyê hane çi mamosteyê li kê derê perwerde dibûne ferq nake me careke din perwerde bi zimanê dayîkê hat dayîn û mamoste êdî derbasa dibistanan dibin em here cem Narîman Slêman ji rêxistina berçav ya civaka sivîl Narîman piştî şer bi dawî bû gelek rêxistin hatin Kobanê rêxistinên civaka sivîl kar kirin diwarî pêşxistinê hişmendî xelkê da hinekan alîkarî belav kirin yani bi giştî rêxistinên civaka sivîl yên ji dervatî win yê li hindir we çi xelkê re pêşkêş kir li Kobanê destpêkê ez xêr xwestina we dikim em kanin bêjin munazematê ku hane derbasê Kobanî bûn sê porî xwe munazematê ecnebî bûn nê munazematê mehellî bûn ji bo em bêjin munazematê mehellî sê pora di wacî du fikir da deng dike مثلا ورشات عمل چه دکرن ام بیجن نوفبری عرب و کرمان جوچا که بعدی هجمه داعش که خربوا نوفبری وانا چه دکرن في مثلا بناء جسور چه دکرن اما لسر ام بیجن منظمات هنا که ام بیجن اعاده اعمار چه کرن خاصه ويا بنوتي مشاركه منظمات اجنبي مع مثلا بلديه وهفدر اولي كوربون واداره ذاتيه مثلا بهفدر اولي كوربون كونبون ام بيجن مشاريعنا تشكرنا مثلا ام بينين شوارع فاتكرن مثلا صرف صحي تشكرن ام بيجن ارصفه حتى ارصفه بيوغ ذكرن نف دارب هاك ذكرن يعني بيتر منظمات اجنبي كاربون كار بكرانا اما انها ام بيجن صاله تقريبا باعتبار ام بيجن كوباني منطقه حدوديه ام بيجن ذات تاثير ونوكر ام سيبوري منظمات اجنبي جوي دار كاتن باعتبار بيري رودكو مثلا خطر دي ده وريوان دوركات وسيبوري ونوجي بري مثلا لتركي ام بيجن رودنشتن نكم داركات ونو چوني هاتين وان زحمت بو او gelek منظمات رخصتن درکتن جوی داره او ات بحث وندکی کار کری جی او صدم او ایریشا لسر گرسپی و سرکانی و ترسیان شون یا صدم ندن هبون ان بجن سر تهديدات ني مثلا روستا سر ام بجن وحرب كل راس العين وطلابيات وجريسبي وانا كتشيد بي وسيباروجي ام بيجي ريل وان هاتا قرتن او نوجي دبن سي ام بيجن امريكا دبو تحالف دبو ونوجي بعتبر ام بيجن جوي دارك بريك هاتن هجر نكونن مثلا ام بيجن بينا قلت كور خبطي خاد بردوام كم ام تنجم وجران عيسو شتات برسم سال 2021 بلان وچیه بردوام خلق بحث آنینی خطک آوه جبو چاندنی بودشت سروجیش فریتا دکن چه جمعه هیا؟
جبود 2021 گلک پروژه مهنا کام بکن او جی پروژه که مراکنی با کرو جهات سوریه که کیجان پروژه اره ببه پروژه یکمین که آوا که جمله پرا قرقوزاق در بسی کوبانه با آوا و خورنه و امان دامیدا که او خطانی که مزمه وقت چاندنیش بکارانین پروژه دینه که جبو چوپا کوبانه که امجاره کنه تدبیری بکن و خلاصی ملاجی خلاص بکن و پروژه که اساسی که ملت که قولای به هفته پروژه ریان 900 کیلومتر مدای پیشخواه که سال 2021 دام چه بکن و پروژه زفته 125 کیلومتر مدای پیشخواه واجی 2021 در وی پروژه که اساسی وقت شینگهی لکوبانه چه به در دور ریان اکوش کوبانه داره نافچای دینه نافچای سرین نافچای چلبه نافچای شغلار آقنه ام در دور ریان گشکی بکن دار جوه و 5 دارستان نو اموا بکن در سال 2021 دا جی بکن جبو 2021 دام کارم 5 دارستان نو آوا بکن در دور ریان گشتی بکن دار سال تیوه تمام جواب پرسنکا و کرنا کر ویز نو خدا به برخدانی و حواله ما بگو یا پجابه که دجمن چقاس بیش کنندن اما کارم این بیتر کار خواه خورد بکن و داره ام چند جام خالص عبدی ملس کردی دای سری خو تو خالصه فلکلور کوبانه ملس پلان بلدی کوبانه شارداری کوبانه جبو سال 21 چیه پلان ما جبو شارداری 4 حدیقه ورنه چه کردن جنوبا داستان کوبانه وری خدمت کردن رسیفان ریانتی دو وکن اینارتی دو ببه تمثال کی جبو اندازیاری پاقجی وری چه کردن برای شارعی می رئیسی گی ایناره بونه ام کاربن در باسی اوی ببن شارعی فرعی جی ببن بازار گیشکی ایناره زفت کردن ایناره مهمتر از زفت کردن ذاتی ببیا و این زیده زفت کردن هنک طاقه ماجی شهید فراس نا انترلوک گبری انترلوک مداری باشه کی پرجی بیا ام سال پیش تا شهید یعنی تا دو طاقه خودی جی بکن کانی کردان و شهید سرحد یعنی پلان پر گلگی باشه مهم ورجی بجی کردن كيف خلقه خوش بوري درفتون ان شاء الله اري اندازيار محمد عزيز تيبيني انت لسر الكتريكي لهرم كوباني دبي تشقاف يا كم ورا اوفيتن ورا كرن سال 2021 كان دبم لطاقه كنا آباد بن گرگ حساب جرا ورا كرن شبكه وترانسون جبو درغ بالا بن سبي زيبوني كهرباء وقت ما بره گو جي و مثلا نسرين جي گو محطه ضروري گرگ سال 21 دا چه ببه و ساعات جمالا گیرا سوار بن و شبکه داره ضعیف جی اوا شبکه برا هی وشر و اوی کهرباء و شبکه خوا چه بکنو بگیرنه و داخل کهرباء نه آره باشه نسرین کرعان سوز بده خلکه خدمت کهرباء اون سال 2021 دا پلان و چیه بو بهتر کهرباء بگه خلکه پرسکریک نمینن خلق راحت به جوار راضی به هل بد ام دوم دیندار گل خانه واجب میش حتی داوی کو امکانه بن راستنی وی گلی راضی بکن و ام سوز ددن وانا یعنی قاندی درفت و امکانین دسمدا یعنی تشتین کربه هین اما پیش بخنه نه وقت کو مگودی د پروژین گشتینه یین الکتریک یا محطه 230 و یا ساعت ور سوار کرنه و سر استی باکرو جلاتی سورینه اما پروژه دنجی نگریدای کوبانی یعنی ام قاسی کنن ها پروژه گلک دسمهنه ده هناك الجندان هناك الباجر ايه باجر ام ديفيجن انشاء مراكز جديده يعني كجبوك تخفيض حموله اللي صار باجر وارد شكرنا نيزي 5 مشروع ما هنا والجنداجي 25 مشروع ما ايه توسيعه هنا وجبلي او انشاء مخارج جديده ام ديفيج محطه نعم محطه مباري شش مخارج خهبون حمو باجر كربا دكر نعم كيري حشت مخرجانه ددم بيشتام با مخرجات زياده دكن وام كانبن خط توتر كود كافي باجر ام بديل جيره ببنكو كربا قطبو ام تحويله سر خط تكن ناد هندر كوباني دا بلكي بره نيزي ست رافوي هبو نعم جهان دي 52 رافود هندر كوباني دا حمو كربا خوجي استفاده دبنيني غوري درفتن بره قاسي و طاقه كدنه ما كر ترافود هندر كوباني دا زياده كرنا بله ام بشن جام اندازيار بصري الشيخ باركل بكرتي وقت ما كام دبا دبا شو وركرن دبا سال 2021 دا جبو کوبانه پلان سرکل برچاو دواری آوا کردن دا چه پیوسته بینیم دوا آوا کردن زیاده دباجر دا چه وی دبی ازما که ترافیک چه بیه آوا کردن زیاده و جتنگونی کلانان یعنی شوارعن دبی شوارعن سر مخطط تنظیمی هنا سرکنه فرنه بس گرتینه آره اوانا وبن و چارا که جاوی را ببینن و مسئله ترافیک را و آوا کردن زیاده و ماکینه زیاده یک جی وات
كولاني رئيسي كجرتي أوانا فابن اره ومديد كم كفا توسع شيء بن شوارع كيف فابن دبي فرابن وإيه ضمي مخطط ببن دبي دسا شوارعنا فرابن ريخة بأشارة دريقين نهمان 6 مترون 8 مترون وشوارعنا شيء كنتنا جامع إنه مخططة شيكن براني درفي مخطط تنظيمي اشتبيج برا 6 متر برده ويا دبي ريخة بشارة دريقين كولان كيمي 12 متران وجوردا دبي تنابه قال لك سباس وقت ما قال لك تنبيه امتنا جم خالصة حاجي عبد القادر جبو آوه باشتر کردن خدمت گذاری آوه لکوبانی پلانه و 2021 دا چیه؟ شخوا بيترنا مزانن ام بين اوف ما فرا بي جندي كوباني جي ام بين طبعي طبعي ام بي كوباني بيا شهر واحدة ما هنا مدخوزن ورد تفعيل كرن غيري بيجي ام بس محطة ما هنا ورد تايل كرن وخطك اي كرباج سرني ورا قرقوي معناكو قوتي اوي معنى بي جانا مدخم كرباج زعيب تبيكو كرباج قوم بي او بخوا زيادة بي بالتلفزيون ام بين در كوباني دا اي ما هنا ام بين دا حوزه حوزه كل مشتنور ياك الاوي ياك الحلنجي ورا تشيكرن او نسبه بيست سادي بيس كمانا ورا او كرن ورا تغطيه كرن اي اوفي وشخوا قند ميج هنا بتر ام بين جبوي ايوان جبوي حوزيوان جبوي مدخيوان تشيكرن جبوي توسع كرني اوفي جندر حرشر خاتمه گوندان قال لك سپاس دكتور بختیار چت بیجی چه گرگ سال 2021 دوری تندرستی دوره کردن کرتی چه پلان هنه ند صورت ملتن دبینه دا آستی هیویان دا از هیویدارم سال 2021 نه وک سال 2020 به چبکی سال 2020 گلکی بزیواری و بنخوشی در باس بو نمازه کرونا هاته کوبانی و گلک جیان بخارا برن از بهوی ما سال 2021 ببه سال تندرستی باش سال آواکرنا سازی تندرستی و سال کنه خوش تیدا تنبن دکتر احمد محمود هون چه دکند سال 2021 دا پلان واجبو باش کرنه خدمت گذاری تندرستی چت کنون پلان ما ایه که لیکرنه مستشفى کمازن وطنی ای دیا بنگ خونه ای سیسیا مستشفى کدینه هم چه بکن ای زاروکا و مخبره که مرکزی کوبانی را چه بکن ان شاء الله ما 21 دا تنفیذ بود قال لك باشه پیمان علوش چت بیجی هون چت کنه سال 2021 باکوری سوره راکری با اوای کی پلان کری یک جه لیکرنا دبستانان برگو مگو گلک دبستان هات رو خواندن با اوای کی گشتی جنوب اوی ورن هناك دبستان ورن لیکرنا لگور درفت و امکانیات ازاتن و گلک گندن ما جدما رژیم داهین حتی ها به دبستانن ام هول دادن گو ایسال جبه سال نودا کانبن دبستان لحر گندی وری فکرن جبرگو حر ما في حر زاگرو کیه به زمان خا وری پرورده کرن و لگند خا وری پرورده کرن پروژه میدن فکرنا حضانه و روضاتانه جبرگو گلک ما مسیمه هناك آسنگی دبیننه دم دارنا دبستانه پروژه می سیسیانجی ذات ده ما فراتش هر دو پیکاته کرد و عرب پیکته اکادمی میش پیکاته عرب گریسپی و عین عیسی ذاتن ده چون هول دادن گو ایسال اکادمیا کش پیکاته عرب را وکن بله ناریمان سلیمان رخصتن جواک سویل دبیت چه بکند سال 2021 دا والله بصراحة باعتبار عم بي منظمات كمحلي ما مثلا محافل دولة دكان دولي دكان دام بكن عم بيجي في شيء ملاتي ما مثلا باعتبار بنية تحتية حتى انه مثلا سيبوري كوبن عم بيجي خرابية كانن في شيء روغن مثلا محافل دام بكن جبوي بينا قلت اوفكرنا كوبن كان قال لك سباس شبو حميان وجران عيسو هفسروك دستايا ريفبريه خجيو جينجاه روشن عبدي هفسروك شردريه كوباني عند زيار الكتريكي محمد عزيز نسرين كنعان هفسروك وفيسا انرجيه لهريمه فرات كوباني عند زياره افكرنا بسري شيخ بركل هروها خالصه حاجي عبد القادر بريفبرا اوه لكوباني انجي هفسروك الريفبريه اوه دكتور بختيار حسين بزيشك نشر گریه دكتور احمد محمود هفسروك دستای تندرستی لهريمه كوباني فرات هروها پیمان علوش هفسروک دستای پرورده و ناریمان سلیمان جی رخصتنا برچاو یا جواک سویل سپاس بو حموان و میوان مبون هروها قال لك سپاس بو واجی تماشاوان نیجا و حتی نهال ما تماشا کر حتی دمک دن بمین النوا خیر و خوشی دا جکوبانی دم باش